Krumzre, ISTV Paume, Tabi Punopo, Taranosre, Hamburg, Maru Boxing Lubisi. Criminal Oibatona, Atom Bomb the Hena Sati, Nungsi Sanana, Leminavana, quite a Fahina, Safe Minister or Ibo in the Fondokre. Amadi, Oza Hasmat Ali Missigi Matang Sam J. Sina, Sarkari Home, Yaning of Fondokna, Pungne Funipal Manipurban, Kokre. How's your boxing Sandron Pizri? Criminal Oibatong, Atom Bomb the Hena Sati, Nungsi Sanana, Leminavana, quite a Fabani Hena, Safe Minister or Ibo in the Fondokre. Nasi MBC Sir Simpalgi say Humpu Surakpagi, Diamond Jubilee Toromda, Mahan Wafamaji from Dokimini, Narandagi Hona Satarpa, Toromaduda, Deputy Safe Minister Guy Kangam, Hana Safe Minister Oramba Risankai Singh, MLA Victor Kai Singh, MLA Yamtong Haukif Amadi, at a Muru Bamuka Susaraki. Taronga Marilena, Safe Minister Oibu Minamakatana Fondo Kibida, Mio Yamana, setting Madharma Setpa Havasi, Kanamatana, Timber Pibangamloy, Masi Bharat Sangbidhan Hakni, setting Madharma Setpa Mio Yamana Atopa, Dharmasu, Ikai Kum. Nana Utpamatamda secularism ge wahan thok legini Dharma Punumaki Pantung Pamdi Amakaktani Amana Amabu Ikai Kumnarabadi Santim Sakura Purakani Magi County Wakalonda Tabak Tobamadi Communal Obi Tona Atom Bomb the Hena Sati Hibasi Equipuna Ningsing Minabamatai Haiki Yagi namin ko winner citizen na mo na po sa targa so Manipuri mani namin ko ay sila ay amo kay na ay jaba support sa represent Deputy Safe Minister Guy Kangam na Fondo Kibida Amana Amabu Ngakpi Hebigi Puxel Senba Jesus Christ ke Waklon Adu Ngasigi Mirol da Sielabadi Sakot Pas Hanti level Lamdam Sweden Oigini Ishona di Equimasel Kano Madi Hatno Kaidong Highway Christian Dharma Celebi Selina Singna Jesus Christ ke Waklon Ngana Selabra Hibasi Hangninga Oi Maramaduna Amana Amabu Ngakpi Hebigi Puxel Senduna Spiritual Value Kangna Himinasi Haiki Tungda Children's Church MBC Center Church Info MBC Girls Boarding Church Youth MBCCC I Amadi Harvest Team Singbagi Isai Amadi Choreography na Singbasu Toronga Marile na Pangtoke Headmaster Oiba Oza MD Hasmat Ali Missing Matangda Langla Langzil Putopangam Deba Safe Minister Deputy Safe Minister na Daite Yaudba Tong Satarpagi Mayokta Missy Sigmarilena Sam J Sina Pung Nefunipal Manipur Ban Kokre J Sina Sinno Karauda Pangtokiba Mipamamada Muikiana Pongdong Kibada Oza Hasmat Ali na Laikidaba Numitara Mangani Sura Fawada Sarkaramadi Police Department na Miata Singh Putokpada Tabak Utpangam Dri Miada Si Mui Kragaloktunar Bamatung the Heart Penny Hibakang Susenaba Singh the Basila Tibani, Masigi Ona Tenabada, Hasmat Alibu, Huranbi Maral, Sibasi, Labak Tibani, Sarkari Tongasi, Minority Singbu Huntana Yang when Hina Lawi Fondonaki. MI Kana Fondo Kibada, Sarkaramadi Police the Oliver Tongasi, Yaning de Marmaduna, Civil Society Organization Singer Kusamnatum Kongan Silagani, Luinana, Lalibatang Tarataruki, Ayupung Tarutagi Hoduna Pung Nepunipalgi, Manipur Pumba Ban Kowil Luinana, Hanakan Bakongzang Sansinaba, J. Sinapirep Lore Haike. Manipur Thugaibadi Congress Party ni BJP nate Pandit Jawaharlal Nehru na Prime Minister oini matamda Manipur ge Kawo Valley Brahmada Pithoki haina BJP gi lusing basing maral chiri BJP Thongju Mandal na sinduna okram sutek pangthokpa marki Mikhal gi bot khombada ojoya ma dete lusing basing na Congress ki matak maral kya siri Political Conference asida BJP Manipur Pradesh ki President T Sauba amadi atei lusing ba kya su surgaki ojoy na makhata na phongdok laduna Manipur na ning tamba phanglaba matung da su makhata na Naga integration Mingda Manipur Tugai na Honari Loinana MPCC President Pawa Lisingani Mangada Naga integration Ginamukta Soito Yauki Amamda Congress ki MP Tangso Baitena Manipur Bu territory any talk na Kaidok number from Pondo Kibida Congress Party Namaki Matakta Action Lokide
Haukiba general election da Congress na MLA Nipu Nitoi Mai Paki Adubu Atopa Party dagi Songsilakpa Yauraga Hauzik MLA Niputaret Sure Congress Party asi MLA Sokpok Pokpa Party ni Atopa Party na Tawaya de Haiba Aduga Congress Party na di Tawaya Haibasi Labak Tibani Fondoki Tongju Kendra Mire Foriba TS Biswazit na Haikibada Handakta Minister Okendro na Tongju Kendra Board Kakiba Mute Chingbo Natay Sadaba Muini Haina Pongdokibasi Kendra Gimiam the Sabiga Sapmane Mark na Pariba Department Sing Kayam Parage Haibagaluna na Mark na Haikiba from Singmiam the Sangdokadabani MP Dr. Mainana Magi Local Area Development Fund Karai the Satkre Hainasu Maral Siki Miamna service Monariba or Tongo, Tamada, Kariaka, Hondu Piedra, Yeleva, Kuipa, Zaka, Lejeriva, Missing to say, Masikana, Tono, I could need it. Congress candidate government, political bill, Zakamanda, of a Congress, BJP, other lady of Posasida, of a Hungary government, Seri Biswaz, Levida, Kazagi. Langang Tabi Youth Welfare Club Bisnupur Sinduna Langang Tabi ke koibida Kundariba Singburoi Tamburoi Singi Ningul Singbu Punna Sakobi Toroma Pangtokre Manipur Kundaminirba Purup Sing Nungsi Sanana Leminana Bamadi Amatobi Wakalonda Saukotpa Puraktuna Santioina Hengminana Bagi Pandamda Ningul Sakobugi Tormasi Pangtokpani Hari Sangai Festival ga Mari Lenana Tourism Department na IMC Amadi Kaitel Pambi Singa Kusam Duna Ima Kaitel Bu Lamtu Semgi Tabak Pangtokre Ngasi Dagi Hogduna Numit Tarik ni Satakitaba Camp Hogdopi Tormaduna Tourism Department ki Secretary Nidhimani Tripathi IMC ki Chairperson Nimai Kedogi Mui Singamadi Kaitel Pambi Ima Singsu Surgaki Kwaraman Kaitel da Leriba Ima Kaitel Ohum Amadi Akoiba da Leriba Amot Akai Sing Sengdoki Kaitel Pambi ki Maikai Digi Phongdrokpada Sathari Kongtang asi tungkoina Satanaba Sargana Kanaba Sanfam Kaitok Pinawa from Fondoki Lamkoiba Lakpa Singi Mita Famodiba Kaitel Zaga Sing Luna Natamlabadi Miam the Henakanabo Igani Haike. The Jamarsan Hoi Mayamnasu, I call Karim to Pilate, my Bill Napambato Virona, Koda Haiba Masu Legre, Aduna Hoi, Sangai Festival Lakoda, Yamna Harawi, Yamna Nungai, Mapalangi, Foreigner, Mayam Lakanda, Akoi Imasing loan the Pauna Daba, signed the good take than a quotana the voice Hatana Yonba, Moisu Haram, no later the Sativa, Akoisu Nungai, but the Poi, Yamna Harawi, Taurimbasung, Hojit Lady Market Ki Ashoiba Mayamse. Sembi da bataragadi Sangai Festival sida koi protest lo hai me yo apam mo ima mayam se yamna nungai taba mo leireba Nidhimani Tripathina Phongdokibada drive seat November Kumar Hoi dagi Pangthokadurba Sangai Festival da Mapalam dagi Lakadurba Lam Koiba Singda Ima Kaitel Singbu Hena Masak Thokpa Kudam Oina Tamnaba Kongtangni Makatana Hena Pabama Sung Miamna Yengingba Ohenaba Kaitel Pambi Ima Singa Kusam Dana Tabak Packet Kani Kaitel Pambi Singa Su Hena Lu Nanba Mafam Oinaba Todang Lobio Fondoki. So that was the purpose, and today all the secretaries are here, all the imams have participated in the cleaning drive, and we hope that we continue even after the Sangai festival. That is why we are talking with them for future planning also, that how we can have a self-sustainable system which can keep the market clean, because this is the ancient market and this is the market which we want to showcase to the tourists who are coming from outside, the foreigners. Everybody talks about UP Kaithel who comes from outside. Everyone who comes from outside wants to go to UP Kaithel. So that is why we have involved all the imams, all the secretaries of the UP Kaithel, how to showcase it and how to keep it clean. So we have given a slogan, Clean Manipur, Green Manipur, and Ima Bazaar cleaning is just one of the 7 days. Pukhau Naruf Awangdagi, Lake Hidraba, Namarakpam, Kambagi, Masanupa, Sanjit, Elias Abung, Elias Ningtibabu, Pripak Prona, Sibagi Serak Pimenhena, Lufasigi, Department of Publicity and Propaganda, Assistant Publicity Secretary, Ising Sauna, Tadropa Serolaman Kanglali.
Luf asida yoromba sanjitna sahi asigi hawkib Mars taramapalgi nungtilda lufki nupi kaderama nongmaina kaptuna halamlaba matung maonda issue toba khulai puduna sian kiba misakni luf asigi sana kanglol matungina luf na sibi serak pi kibani hari luf asigi waref kaya thabak oina pangthokpada mafam amadi matongi phibamna uhen kibana maram oiduna mongbung khulgi khunja singna luf asibu lana lobidana phongdrole November Kumathoi Pangthokadoriba Maraki Mikhal asida Thamabun Kendra BJP gi Miref Oriba Khumuksam Jaikisan bu Sogaladuna polling booth level da workers singna bot khom gi khongsat chatkre khongsat asida Kendra asida Leriba polling station ne Pumathoi gi BJP gi workers sing booth member amadi ate workers singna sarwaki myam gi khongsat asiga mari lenana Khumuksam Jaikisan phongdokibada makpo nungsiba amadi thajaba singna Haunaruba Todana campaign Satrapa Asina Monda Miam Tamliba Tazab Hangatle Masina Mikal the Mai Papi Tazabale Haki Congress ki Mani Madi Muscle Power do Handaki Mikal Citizen of Yaridori Miam Nasumatic Saba Mihut can be dona Ken Dress the Socket Papurakpada Todang Lobu Haki BJP Karmi Singh Koigi Mandal ke worker में हमसे थोड़ा लेकिन सिना ऐन चेना थाज़े मददी कोई कांग्रेस की मसल पावर मनी पावर में हमसे हंदक BJP ना याम साउन हमारी थी बीतना याम जबरदस्ती सिंगनी दगी ऐन मंजिल थागने ने साथ साउन अमसुंग करप्शन से असुमतिक यामना वांग न तोखरे करप्शन से इंस्टीट्यूशनलाइज तौरे करप्शन से डीपली रूटेड ओरे मणिपुर दा अदुना करप्शन हारब कांग्रेस पार्टी से मणिपुर दगी मसी शासन से लखथो होद्रगदी मणिपुर की तुंगी मिरोल यामना साथीबा यंगनबम ओरकना अखोई मिरोल से तुमना मांगबो याबे अकी Diabetes laina the king Octo Nova Miam Mangzona section Thorong Local Pew Sang Nina Tales Toto Pew Hena Lions Club of Infal City President Dr. R.K. Kumarjina April Torley. Waho Singasi World Diabetes Day Gamari Lena Club of Sinna Pisum Tong and Amlekaida Free Diabetes and Blood Pressure Test Toba Marilena Mana Fondo Kimani Ras Medicity Medical Superintendent Dr. Kumarjina Makatana Nazi Pangto Liba Pre Detection Camp Asi Lions Club International gi pautak matung ina pangthok pani Manipur data natana India da diabetes na so onmi sang wangkhalakli masidagi kalungsi harbadi miyamna sang naina sajal toba sinjaki hainabi hongdok pamadi mangjong na test tokthok pani section thorang asi lokhat horabadi lang nabagi hidak leitriba laina asidagi kalhoba ngawani haiki Diabetes si makhalani this week type 1 haiba ma type 2 haiba ma type 2 si ayamba maturity onset ni sa ini pugi matung da nagali type 1 sina angang on dei nagali type 2 si ayamba insulin resistant haina su khangi aduga masina kuina narakanda mana akogi blood level adi koi artery da blood vessel sinda sini si tungmani sengna di sini si hakchang gi sel manung da sangaga hakchang sakti ma piga dauni ti bibe mo da sini si tungsen laga organ mayam se da sokchalai organ se sokpaji heart sokchalai kidney sokchalai adagi akogi mit sokchalak mit tangai sang da sini nauri da sokchalak pangda pangda batawi aduga diabetic level da heart attack sumasi stroke masi su yamna tawi aduna masi nganna khangdoga koina tawaya ba anaba si vidak tawudna sa na kotna punchi chuppa musinung sang leibi yanaba adumba wakhalon da ngasi sinjaban Eastern Transport Union Tata Winger Amadi Tata Magic na Sindra kay sampat ki footpath yauna amona kai sengdom ki thok chathakre Union ki Secretary TS Nilona Phongdrok pada Sangai Festival gamari lenana Imphal Sharbu Lu Nana Thamba Madi Haksang Pana Laina Panamda Lu Nanal Bugi Thabak Sathavani Haiki Sigi akogi owners amasong akogi driver kamusina hai akoi phamse akoi lu na mita akoi sengdok sari bani Howrey Ideals Association Sindra Numit Nini Oiba Amonakai Sengdom ki Thabak Chathakre Association ki President MA Jawarna Phongdrok pada Lelong Kendrugi Manung Sana Leba Lekai Taret Kilambi Singamadi Nak Yata Leba Mongsong Kya Sengdok ki Thabak Chathavani Haiki Arbisa koi kungang chingsi matam mangna lebar changna koi chatharak bagi condition da leire Hauzik Thabak ki Pau Lobiresi Central Reserve Police Force da sport quota da thabak sangnana ba nupa amadi nupi candidate singdagi punna ahang mofam chawma hombutarage darkhas kauri masage se ta Nepal dagi kolomdoi fawgi manung da leba national natraga international players singna mathang
सही के जनवरी 13 फाउगी मनुंगदा दरखास्त थाजिलक यागने हरी हेड कांस्टेबल जीडी की ओइना मगी था क्लास 12 नत्रगा मानब ओइगदबनी कांस्टेबल जीडी की ना सकंगलब बोर्ड अमरगी क्लास 10 पास तोब ओइगदबनी हरी इंडियन मिलिट्री एकेडमी दा अहंग पोस्ट सनी इंडियन नेवल एकेडमी दा पोस्ट नेपुमंगा एयर फोर्स एकेडमी दा पोस्ट कुंट्रानी थोय ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मैंडा पोस्ट साम मोहम्मद मंगा अमदी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन्स एंड नॉन टेक्निकल दा अहंग पोस्ट माग द कैंडिडेट सिंदगी लाखलिबा दिसंबर मरी फाउगी मनुंदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तौनवा दरखास्त कौरी मसाई से कुंदगी कुनमरी फाउग द लेबा कैंडिडेट सिंगना इंडियन मिलिट्री एकेडमी अमदी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओइना सकंगलबा यूनिवर्सिटी अमदगी ड्रिगी नत्रगा मानबा इंडियन नेवल एकेडमी ओइना इंजीनियरिंग ड्रिगी पाइब नत्रगा एयर फोर्स एकेडमी ओइना सकंगलबा यूनिवर्सिटी अमदगी ड्रिगी पाइब नत्रगा बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग ओइगदबनी लाखलिबा 2016 गी फेब्रुआरी 13 इम्फाल दा परीक्षा पांगथोकन हरी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री दा टोन फमसिंग लौनबगी दमक मसागी से 19 दगी 35 फाउगी मनुंग लेबा कैंडिडेट सिंग दगी दरखास्त कौरी पोस्टिंग अदुदी आर्किटेक्ट मुरफुतरा एडिटर जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल पर्सनल असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइवस्टॉक असिस्टेंट स्टेनोग्राफर एलडीसी ड्राइवर मदी मल्टीटास्किंग टास्क की अहम फमसिंगनी पोस्टिंग असिगी मतुंगिना सानबा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेगनी इम्फाल द परीक्षा सेंटर ओइगिदब फमसिंग असिगी एप्लीकेशन पिसिनबगी अरोबे मतम नवेंबर टांग कुमार थोइनी हरी दिल्ली पुलिस दा कांस्टेबल ओइननबा मणिपुर की नुपा अमदी नुपी कैंडिडेट सिंग लौगदोरी मसागी से कुमार थोइ फाउगी मुंगदा लेबा 10+2 पास तोबा मियोइ सिंगना नवेंबर टांग 13 फाउगी मुंगदा दरखास्त थरकपा यागनी थबक खनबगी प्रोसेस खुदिमक इम्फाल पांगथोकनी हरी मथक पल्लिबा थबक की पाव असिगी अकुपा मरोल बबुपार लेबा जॉब सेंटर दगी खंगबा यागनी ngasiidi थबक की पाव मथांस लोजरे होजि मखा तब पाव मु मिनिसे Manipur State Cooperative Union amadi District Cooperative Officer Impal West na sinduna sathar iba hombuni tu suba All India Cooperative Week celebration gi thorom ngasi moidam bok ta leba Sunshine Academy Complex ta loisin gi thorom pangthokre thorom aduda Union gi President L Tompisak Chief Executive Officer Y Ningthemba amadi Assistant Professor K.S. Sumondro Susuraki Why Ningthemba pangthokibada society ama semada thamoi sengma sung thabak papasangi luinana putholiba polam sing quality leina market ta competition to yana bhona se haike amaromda tombisakna union asina Mac Manipur through cooperative haiba wakhalonda cooperative movement bu mai pakna bhonari Manipur da cooperative society sanipan hanalebasu thabak tauba masing yamte haike Sangai festival ge mari leina ngase painting amadi photography competition ama thameban serau singdaleba Manipur children park to pangthokre competition hodopu thoromadu Indian Coast Guard ke assistant commandant Y Kripali Dr Govind Singha amadi actor RK Kaikun Singh Surgaki Tourism Department amadi Youth Street News anina sinba competition da Youth Street News ki founder editor Mehnaz Nasrina Fondo Kibida competition asi conservation of environment amadi promotion of tourism habisda disabled person sing yauna class 46 power amadi 7 dagi 8 power category ani thongna pangthokle competition asigi result Sangai festival manungda laukthokani haiki So photography they have gone to various spots. They came here early in the morning, they registered themselves and they have gone to various spots to click the pictures under the theme conservation of environment and promotion of tourism. And like you have already captured the visuals of painting competition. There are two categories of painting competition. One is class 4 to 6, then 7 and 8. Two categories also under the same theme, conservation of environment and promotion of tourism. Loisilak padang asig muriba pausing amukan pijrei criminal oiba thongna atom bomb dagi hena sathi nungsi sanana leiminabna khwaidagi fei haina Chief Minister oibu bina phongdokre amade Oza Hasmat Ali Misigi matang sem kiba je sina sarkar ki thong yanin do phongdokna pum nepuni phal ki Manipur ban kokre hojigi ISTV ni pizo pau matang slojire pengtabe puno pomukana khurumjire